bathandwa anihlukane nokuthi nithi manibona izinto or ukuthanda izinto nithathe izinto engazona ezenu nizenze ezenu nizifake in public because thina phela sokwazi ukuthi into ewukuthi ibelonga kubani into ewukuthi ibelonga kubani kanti amanga and kuzothi lokho mase kuvela kube buhlungu ngoba phela bakhona omusa khawula bazobuya bezokhuluma ku social media ukuthi kwenzakalani. Soke lana ngibuya nendaba zokuthi uLerato Kanyahu ihotela le ebeyibizwa ngokuthi eyakhe le hotela enkulu enhlekazi ewu50,000 one night ukulala khona usekuvele ukuthi akusiyona eyakhe webkade nje ebekiwe njengoba kwakuyi Valentine ukuthi abe iface yayo ukuthi abe phambili kwakulokhuzwa babe representa ngaye babeyiveza ngaye ukuthi like bekhangisa ngaye ukuthi uyena ozoba iface yayo kodwa ke manje yena wabesejika wayenza engazuthi ingeyakhe and vele ke wonke umuntu wakholelwa kulokho. Ngisaphinda ke bahlali futhi ngiyanibingelela yazi ngiyakhumbula ngaleso sikhathi akekho engafisi ukuba uLerato Kanyahu ngoba yini sibona nje ukuthi hey usempilweni lo sisi usentweni and uona ihotela engaka and sambongela ukuthi wow usebenzile ya understand ukuthi ilady engaka izo owner indawo engaka ukuthi ingeyayo but sa understand ukuthi ngesimo sokuthi vele uyipresenter wase Metro FM u DJ wakhona sa understand ukuthi ayishuthi bamkhokhela kahle uyakhona nokwenza izinto ezibhekile empilweni sabonga kodwa ke manje kuyavela ukuthi no ayihambanga kanjalo wayithathela ngelinye side yena wasuke waba too hyper or wayithatha ngesinye isandla ukuthi khona abantu bezomhlonipha bezomushayela izandla bambongele ukuthi wow you've made it okay fine siya understand lapho ukuthi wenzela kona ukuthi anconyo ukuthi usebenze okusezingeni kodwa manje sekunjani ke manje mase kuzovela ukuthi akunjalwanga wekade nje yena ezenzela igama eqamba amanga uya understand nje into efana naleyo sebezosizakala ke manje nabanye ebebengathandi mhlambe all along unezitha nje empilweni it's because of leli hotela ekuthiwa uyali owner into engekho so ke sekuvelileke manje ukuthi hayi ihotela alibelongi kuyena akusilone lakhe ihotela li-ownwe lo muntu omnikazi walo hayi yena noma esenza into engakho kodwa ke siyathemba ukuthi ke manje yonke lemsingilili zonke lezi izitori bezibuye emva kwakhe I think bezisuka kuyona leli ndaba zaleli hotela asithembe ukuthi manje usezokuthola ukuphumula ngoba ithe yavela indaba ukuthi ayihambi lapho akekho noma successful but not that successful ukuthi use owner ihotela elingaka uyabona ukuthi ezinye izinto zempumelelo ziyakhozela idrama zikhozela izitha empilweni wena ungabhekile awubuke manje usezothola ukuphumula nokwenza izinto ngendlela ngoba iqiniso selithela vela ukuthi no akasiyona iowner yalela hotela ngendlela ebesazi ngayo kodwa ke asithemba ukuthi since azibekela lawo mazwi kushuthi one day kuyeza one day uzoba iowner of one of the hotels asimbongele siqhubeke nempilo kodwa next time angaboqamba amanga ngento efana nalena ngoba yini uzifakela amehlo abantu moqamba amanga indaba masivela ngiyazibongela ke mina ngiphinde futhi ngithi
nginishiya ngoxolo, niphinde futhi ningilandele, nilike, ningifollowe, nenze konke. Nginithanda ule njengethupha zegwayini.